146. En mi alma, Dios es real, pues me la voy, perfeccionó. Su amor por mí es sin igual. Dios es real y vive en mi corazón. Muchos dudan, muchos se van, pero mi Dios no se irá, no se irá. Sé que mi Dios conmigo está. Dios es real y vive en mi corazón. Dios es real en mi alma. Dios es real, pues me la voy, perfeccionó. Su amor por mí es sin igual. Dios es real y vive en mi corazón. Y al yo ser limpio por Él, lavado fui de pecado, de pecado. Desde entonces yo digo que Dios es real y vive en mi corazón. Dios es real en mi alma. Dios es real, pues me la voy, perfeccionó. Su amor por mí es sin igual. Dios es real y vive en mi corazón. Amén. Amén, hermanos. Dios es real, siempre está con nosotros. Él siempre oye nuestras oraciones. Él siempre nos acompaña en todo momento. Vamos a continuar alabando. Vamos a buscar en nuestros himnarios 248. Esta es una alabanza muy hermosa. Todas las alabanzas son extraídas de la Santa Biblia, palabra de Dios, la cual es plasmada en estos hermosos cánticos y alabanzas para poder demostrar nuestro corazón agradecido al Señor. 248, José, salvo hoy en down. José, salvo hoy. ¿Sí? Mientras preparamos la pista, queremos también agradecer la visita de nuestro pastor hoy, que tendrá palabras especiales que Dios permitirá para nuestros corazones. Así también queremos invitar a todos los hermanos a ocupar las sillas de adelante, ya que hoy tendremos mucha afluencia por ser domingo y también por ser Santa Cena, también la palabra de Dios. El número 248. 248. La palabra no debes dejar, tan solo mira al Señor. Abre pronto tu corazón, oh sé salvo hoy, oh sé salvo hoy, oh sé salvo hoy. Ven al Señor, oh sé salvo hoy. No lo dejes para mañana, hoy te llama el Salvador. Decídelo en tu corazón, oh sé salvo hoy, oh sé salvo hoy, oh sé salvo hoy. Ven al Señor y sé salvo hoy. El Señor espera aún por ti. Deja de lado el temor.
sé, salvo hoy. Oh José, salvo hoy. Oh José, salvo hoy. Ven al Señor. Oh José, salvo hoy. Todo el mundo puede venir. El pecado Jesús limpió. Jesús ya todo consumó. Oh José, salvo hoy. Oh José, salvo hoy. Oh José, salvo hoy. Ven al Señor. Oh José, salvo hoy. Y vamos a buscar otra alabanza. La salvación es un tesoro escondido en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a alabar. Número 41. Esta alabanza está llena de bendición. Número 41. En don. Vamos a buscar. Número 41. Esta es una palabra que llegó a mi corazón en estos días nuevamente y me insta a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a alabar entonces, número 41, buscad primero el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Sí, vamos a alabar un último himno. Vamos a buscar. $150 en down. Buscamos 150 en down. Pista de Canción de mi Espíritu, 150. Nuevamente le damos la bienvenida a todos los hermanos. Por favor, pueden ocupar down, 150. Pueden ocupar los asientos de adelante para no perjudicar en el transcurso del programa a los hermanos que ya están llegando atrasados. Entonces ellos no perjudican el ambiente, por favor. 150, creo en los milagros.
150, buscamos en el himnario. Nuevamente los invitamos a todos los que no cuentan con un número. La creación está llena del gran poder de Dios. Cielo y tierra están llenos de su sapiencia. Creo en los milagros cuando el Señor Jesús me redimió y me cambió, muriendo en la cruz. La sangre del Señor Jesús expió mi pecado. Nací de nuevo gracias al Señor de la cruz. No hay duda del amor abundante del Señor. Este amor está en la cruz, en el Calvario. Creo en los milagros cuando el Señor Jesús me redimió y me cambió, muriendo en la cruz. La sangre del Señor Jesús expió mi pecado. Nací de nuevo gracias al Señor de la cruz. La gracia del Señor me salvó con su gran poder. Ahora y siempre el Señor vive en mi corazón. Creo en los milagros cuando el Señor Jesús me redimió y me cambió, muriendo en la cruz. La sangre del Señor Jesús expió mi pecado. Nací de nuevo gracias al Señor de la cruz. Muchas gracias. Hasta aquí vamos a alabar. Aquí vamos. Uno más. Una alabanza más. Gracias al Señor. Tenemos la gracia de alabar una alabanza más. Esta alabanza tiene mucha alegría. Quiero compartir con ustedes. Dios me permitió esta alabanza. 345 en PM, por favor. 345. Es una alabanza llena de alegría que demuestra la fe que tengo en mi Señor. Tengo fe en mi Señor. 345. Pista PM. Tengo fe en mi Señor, en mi caminar. Tengo fe en mi Señor, me da una canción. Aunque las tormentas vengan y haya oscuridad, tengo fe en mi Señor, no me fallará. Es mi amigo fiel, qué amigo tan fiel. Cuento yo con él hasta el final. Aunque las tormentas vengan y haya oscuridad, tengo fe en mi Señor, no me fallará. Mi Señor es buen pastor, Él me guiará. Aun en valle de muerte, conmigo estará. El Señor siempre me guía en mi caminar. Te seguiré por siempre, amado Señor. Mi pastor es Él, oh qué buen pastor.
todo, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo estaban esta semana? Muy bien. Yo también. Anteayer llegué a Santa Cruz, casi 2 semanas, ¿no? Estaba en Perú participando campamento mundial. Así, la verdad, estaba muy feliz, ¿no? Porque podía ver cada día Dios cómo trabaja grandemente. También más que 4.000 jóvenes pastores extranjeros también. En Bolivia, ¿saben cuántos participaron? O 230. Muchos hermanos, también invitados, familiares participaron. Y cuando en Perú, ¿no? Encontré los hermanos dentro y la verdad, sí, ¿no? Hermanos, estábamos muy felices por poder, ¿no? Poder ver en el mismo lugar el campamento mundial en Perú. También cada uno de hermanos tenían testimonio, ¿no? Como para los hermanos, ¿no? Es desafío para el país, como les dio Dios, cómo les dio hasta que podían llegar a, la verdad, escuchando sus testimonios, agradecido. También ahora en camino, ¿no? En retorno había bloqueo, por eso ellos, los hermanos de Centro y Palma Verde, y llegaron a la iglesia de Sucre. Ahí están, ahí desayunaron y están participando culto. También es la bendición, ¿no? Por eso para los cristianos, para hijos de Dios, no hay maldición, solo hay bendición. Amén. Entonces, así, vamos. Bueno, hoy quiero invitar a Michael Ortiz para dar una oración, ¿no? Buen día, hermanos. Podemos ver cómo está trabajando grandemente mi Señor. Cada vez, Padre, que nos encontramos ante una dificultad humanamente, nosotros miramos la dificultad, Padre, y desvía nuestro corazón hacia otro lugar, pero en medio de la dificultad, Padre, nosotros nos encontramos con usted. Un día, Padre, también Abraham, mi Señor, y Lot salieron juntos, Padre, y en el camino también, Padre, ellos tuvieron diferentes pensamientos, pero ya no podían vivir juntos, mi Señor. Con el tiempo, como Padre, el corazón de Lot también cambiaba, mi Señor, hacia otro lugar, pero el corazón de Abraham, Padre, también había experimentado, mi Señor, la fe. Y el corazón de Abraham, mi Señor, volvía a usted permanentemente, mi Señor. Pero un día también, Padre, usted nos permite también acá en Bolivia, mi Señor, que llegó el Evangelio por medio de su siervo Pastor Oxopaz, recibiendo la salvación. Envió a muchos misioneros, Padre, al mundo entero. Por eso te agradecemos, Padre, también porque usted nos permitió, Padre, que un día llegue también a Bolivia el Evangelio. Así, Padre, como en la época, Padre, de Abraham, por medio de Abraham también, Padre, podía recibir el corazón de Dios, Lot. Pero un día también Lot se apartaba del corazón de Dios, mi Señor. Pero en el corazón de Abraham estaba permanentemente, Padre, nuevamente recuperando el corazón de Dios. Por eso también cuando Lot tuvo dificultades, Abraham también con el corazón de Dios podía encontrarse nuevamente con
muchas situaciones, pero por medio de su siervo, Pastor Oxopar, Padre, él anunciando fuertemente el Evangelio en el mundo entero, nuevamente nosotros podemos... A Dios, porque cada día me hace sacar mi corazón malvado que tengo, ¿no? Que en realidad solamente Dado. Pues sí, Dios está con Él, carga todas dificultades, Él carga todas situaciones. ¿Ven? Nosotros podemos estar con paz. ¿Qué más quiere testificar? Puede pasar. Claro, siempre tengo pecaditos, hijo. Pero doctor, la Santa Biblia dice que ya no tenemos pecado, ya nos ha lavado con su sangre. Jesús nos ha... Sin él seguiríamos con ese pecado. Entonces, yo dije, me sentí alegre, contento, yo me he sentido, claro, rutinariamente me he sentido más superior que el doctor. Y dije, sí, doctor, ya continúe, siga yendo a la iglesia, a ver si puedo, voy a asistir en la iglesia que usted está. Ya gracias, doctor, le dije. Y continuamos, me puso como yo tengo úlcera, he tenido sangrante, pero también me recetó otro médico cirujano, ya que no tomo ya las píldoras, doctor, no puedo ya, muy feas son las píldoras. Entonces, ¿qué quieres que te dé? Tienes que coger, yo no me da vergüenza, doctor. Tienes que coger cuando te arda, no pues cuando tengas que tomarte trago, ni sin trago, poquita y un poquito. Ahora, ¿no te gusta? Entonces, en mate puedes hacer. Eso, la coca tiene, según mi estudio, tiene yodo blanco, pero el hombre lo ha vuelto corrupto con la droga. Con la droga lo ha vuelto la drogadicción, como dice, pero eso ya es sumamente peligroso. Entonces no es, ya ve, entonces ya considero que Dios nos ha dado todas las plantas, como dice en Génesis 1, 2, 3, dice que Él creó, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es la forma que yo comprendo que me está animando. Yo también tengo que animar. Es otro, Hebreos también. Aquí Hebreos dice 10:24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor. Y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, con falsas palabras, que a ellos son grandes, exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, Dios nos está haciendo a nosotros, tenemos, yo mismo digo, ¿cómo voy a seguirle? Antes he leído la Biblia, pero me lo leía con mis siempre. Yo era así, pero ya no era para mí, no hago valer eso, que he caminado como un burro. He caminado, creo en Dios, ahora me voy a mis chupas, a divertirme. Me iré al cine, mire, ya no. Ya ahora, gracias a Dios en esta iglesia que Dios lo puso, ya a Dios escucho, miro. Ahí digo en mi oración yo mismo, Dios, antes no te miraba bien, pero ahora te miro con mis ojos, con estas orejas. Ahora ya tengo que caminar como Dios manda. Eso es lo que yo hago, mi testimonio. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendizca. Ricamente, muchas gracias. Gracias. Hermano más. ¿Quiere
Buenos días, pastor. Buenos días, pastor. Eh, yo quiero compartir un poco sobre mi corazón, ¿no? Este tiempo, como Dios me permite avanzar. En este tiempo, ¿no? Ya en los eventos, ¿no? Como la llegada del siervo. Dentro de mí, eh, como mi corazón muchas veces no quiere estar aquí en la iglesia, apoyar staff. Ahora, ¿no? No sé si soy encargado o soy subencargado, pero Dios me da el corazón para poder apoyar, dirigir. Aún no tengo la capacidad para poder avanzar. Muchas veces yo pienso, así, "Ah, yo hago todo mal, así, me falta todavía poder aprender". Pero yo viendo también, de atrás yo puedo ver también a los hermanos cómo están. Anteriormente, no, yo vivía aquí en la iglesia me enseñaba cómo poder abrir mi corazón. Aún muchas veces al abrir mi corazón como al hermano o la hermana, no le resulta así, correcto. Pero Dios me permitía poder abrir mi corazón. La iglesia me enseñaba así. En este tiempo, no, yo veo muchos hermanos están trabajando, ¿no? En diferentes áreas. Pero yo, pues, yo comenzaba a pensar, incluso antes tenía comunión con el siervo, comenzaba a pensar, así yo busco un trabajo con tiempo, así, un jefe, tendré tiempo para la iglesia, seguir apoyando staff, seguiré así con ese corazón. Verdaderamente yo podía pensar, no, en verdad no puedo. Pero en verdad, gracias a Dios, Dios me permite un trabajo, ¿no? En la cual yo puedo tener un horario así. Mediante ese trabajo que Dios me permite estar, aún Dios tiene mucha misericordia para aquí seguir apoyando. Aún yo no tengo esa actividad, pero el día de ayer, ¿no? Yo pude escuchar el seminario en el libro de Job, capítulo 22, versículo seguir apoyando, porque en este momento Dios me permite un trabajo, ¿no? El cual yo puedo poner horario así. Y gracias a eso yo puedo venir también todavía a participar. Tengo mucha misericordia de Dios también, ¿no? Esta palabra en verdad tocaba mucho mi corazón. Y eso quería compartir, ¿no? Muchas gracias. Nuestra iglesia, ¿no? La verdad me siento muy agradecido. A Dios, ¿cómo va a escuchar?
cada vez por esperanza. Gracias por la alabanza. Usted también quiere entrar al coro, ¿no? Bueno, hay cupo para ustedes. Entonces, ya pueden avisarnos para que canten juntos. Porque alabando al Señor, la verdad le da mucha felicidad, olvidando toda tristeza, todo dolor. Amén. Bueno, entonces ahora es tiempo más importante. Vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a invitar con fuerte aplauso Pastor Gyeongdeuk Park. Buenos días. Buenos días, hermanos. 예배 시간이 굉장히 기다려졌습니다. Estaba esperando mucho el tiempo de servicio. 한국에 있을 때는 10시가 빨리 오는데 En Corea llegaba muy rápido a las 10 de la 이 mañana. 산타크루즈에 이렇게 일요일 맞이했는데 이 시간이 굉장히 이렇게 늦게 온 것 같아요. Pero hoy estando en Santa Cruz, me sentía, ya está llegando muy despacio, lento, ¿no? La hora de servicio. 아침에 한 5시 반쯤 일어나가지고 보니까 아주 좋은 공원이 있더라고요. Y luego fui al parque 거기서 이제 조금 이렇게 바퀴 반 정도 이렇게 하면서 운동도 하고 y una vuelta, ¿no? Es grande, ¿no? Una vuelta y medio así. Dando.
때 이제 와서 아침 하고 Y regresé y podía desayunar. 10시가 굉장히 많이 늦게 이렇게 왔어요. Esperaba mucho este tiempo. 지금 ustedes. 이제 11시가 넘었는데요. Ahora a las 11 de la mañana, 날씨가 굉장히 날씨가 좋은 것 같아요. el clima de Santa Cruz, mucho calor, ¿no? 아마 여러분들은 그냥 이런 형편 속에서 계속 예배를 드리니까 뭐 당연한 것처럼 생각할지 모르겠지만 Porque ustedes se acostumbraron, ¿verdad? 이제 저는 이렇게 덥게 이렇게 느껴요. Yo creo que me siento más calor porque 지금은 이래도 또 앞으로 이제 시간이 지나고 나면 하나님이 이렇게 좋은 건물도 주시고 en Corea ahora es invierno. De todos modos, ahora en Santa Cruz también Dios va a permitir buen edificio, ¿verdad? 그래서 이제 시원한 건물 안에서 또 예배를 드릴 날이 반드시 올 거라고 믿습니다. También tengo mucha esperanza que ustedes van a tener servicio dominical en un edificio con aire. 어, 지금 이렇게 야외 장소가 참 이렇게 굉장히 좋은데요. Sí. Ahora este lugar es muy bonito. 이제 위에 차광막이라고 이제 박을 하나 치면 훨씬 지금보다는 훨씬 더 시원하게 예배를 드릴 Que arriba del techo podemos colocar, no es tela, ¿no? Es como para quitar como para que se quede sombra. Entonces creo que será más fresco. 물질이 많이 들어도 만 우리가 생각을 좀 더 하면 좀 더 좋은 조건 속에서 예배를 드릴 수 있을 것 같아요. Con buena condición, mejor condición, podremos. 오늘 아침에 저는 참 이렇게 운동을 하고 이제 땀이 나니까 샤워를 하고 또 식사를 하면서 너무너무 행복했습니다. En la mañana haciendo ejercicio, desayunando, la verdad me sentía muy feliz. 덥지만 이 물이 나온다는 것이 얼마나 감사해요. Aún está poco está calor, pero sale muy bien el agua, es gran bendición, ¿no? 그리고 또 음식을 먹을 수 있다는 것이 너무너무 감사해요. Y también poder comer bien las comidas. 또 약간 덥기는 하지만 또 하나님 앞에 이렇게 예배를 드릴 수 있다는 것이 얼마나 큰 복인지 모르겠어요. También aún está calor que podemos tener servicio delante de Dios. 여러분들 아침에 몇 시에 일어났는지 모르겠지만 No sé ustedes en la mañana a qué hora despierte. 오늘 주일 예배인데 예배 드리러 가야 되겠다. Usted en el domingo, hoy hay servicio, entonces voy a levantarme. 오늘 어떤 분들이 올까? Hoy quién va a venir los nuevos. 또 새로운 분들이 와서 또 말씀을 듣고 그분들이 구원을 받으면 하늘 나라갈 텐데 얼마나 될까? Así los espíritus escuchando la palabra de Dios reciban la salvación, gran bendición. 빨리 가봐야 되겠다. Quiero ir rápido. 여러분 그래서 막 발걸음을 재촉해서 이곳에 이렇게 오셨는데 Así ustedes vinieron todos, ¿verdad? 여러분 이렇게 약간 이제 이 발걸음이 좀 느린 것 같아요. Pero algunos están muy lentos sus pasos. 물론 이제 걸어서 오는 분도 있겠지만 또 차를 타고 오시는 분도 있겠죠. Creo que algunos vinieron caminando, en auto. 여러분 집이 덥고 여기가 아주 시원하면 막 얼른 여기 시원한 데 올 건데 Creo que si su casa estaría mucho calor y aquí estaría, por eso está lento. 그래서 빨리 예배당을 시원하게 해야 될 것 같아요. Por eso necesitas rápidamente aire. 오늘은 요한복음 1장 9절부터 14절 말씀까지 읽겠습니다. Hoy quiero compartir la Biblia, vamos a abrir, pueden acompañar, el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 9. San Juan, capítulo 1, versículo 9. San Juan, capítulo 1, versículo 9절 9. 참빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 아니하였으나 A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 이는 혈통으로나 육통으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로서 난 자들이니라. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하다. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 저는 개인적으로 좋아하는 성경이 이 요한복음 그리고 또 로마서, 히브리서. La verdad me gusta mucho este libro, San Juan, también Romanos y Hebreos. 저는 구원을 받기 전에 정말 교회를 거의 다녀 보지 않았어요. Antes de recibir la salvación, casi no congregaba la iglesia, 하나님에 대해서도 몰랐고 no conocía bien sobre Dios, 또 이제 성경을 접해 본 적이 없어요. nunca he leído la Biblia. 근데 하나님 은혜로 정말 이렇게 구원을 받은 선배를 통해서 지옥 가는 죄인인 걸 알게 됐고 Por la gracia de Dios, por un compañero, podía conocer a Cristo y escuchaba, si tiene pecado, vas a entrar al infierno. 또 성경 이야기를 한 번, 두 번 들으면서 이 말씀이 그대로 내 마음에 믿어졌고 또 이 성경 말씀이 하나님의 말씀이라는 이야기를 들었을 때 하나님의 존재가 믿어졌어요. Escuchando una vez y dos veces sobre la Biblia, y poco a poco podía creer la verdad. 성경은 어느 책보다도 이제 좀 두꺼운 책이죠. La Biblia es poco grueso, ¿no? 그래서 성경을 사람들이 이제 한 번도 안 읽은 사람들이 많습니다. Por eso cuando preguntamos a las personas, muchas personas y una vez completamente nunca leyó la Biblia. 물론 저는 구원받기 전에 성경뿐만 아니라 다른 책도 많이 읽지를 않았어요. Antes de recibir la salvación, muchas personas casi no leen cualquier libro. 구원을 받고 난 이후에 성경을 읽기 시작했고 Después de recibir la salvación, yo empecé a leer la Biblia. 처음에는 성경을 읽는데 정말 이렇게 한 장 뭐 이렇게 5장 이상 읽는 것이 굉장히 이렇게 어려웠어요. Cuando primera vez yo empecé a leer la Biblia, era difícil pasar 5 páginas, 10 páginas, muy difícil. 성경 내용이 이제 어렵기도 하고 También me sentía muy difícil 또 contenido. 이제 책도 막 두꺼우니까 읽는 게 막 부담스러운 거예요. También es gruesa, entonces para abrir también para mí era pesado. 그래서 저에게 이제 복음을 전해준 분이 이제 이 성경을 이제 읽는데 요한복음, 로마서, 히브리서 이걸 먼저 읽으라고 이야기하더라고요. Entonces una persona me enseñó, tú tienes que leer primero el Nuevo Testamento. 그래서 성경을 처음에 읽었지만 무슨 이야기인지를 잘 알지를 못했는데요. Primero casi no entendía bien, 그래도 이제 계속 또 성경을 읽으라고 해서 계속 성경을 읽었어요. pero aún así no entendía, pero me decía, leer diario. 제가 구원받은 지 40년이 지났으니까 성경을 읽은 횟수로는 꽤 많은 횟수가 Estoy pasando 40 años después de recibir la salvación. 적어도 이제 저는 1년에 성경을 한 5번 가까이 이렇게 읽습니다. Estoy leyendo como más o menos 5 veces anual. 근데 성경을 많이 읽으면 읽을수록 정말 좋습니다. Entonces cuando lee más la Biblia, le da más alegría. 이제 성경학교 가서 첫 훈련을 받는데 En el seminario yo recibí entrenamiento. 일주일 동안 성경을 한번 읽는 것이 성경학교 첫 이제 과정입니다. Primer entrenamiento en primera semana del seminario, durante una semana tiene que leer la Biblia 금식을 하면서 성경을 읽는데 y con ayuno. 저는 이제 저희들 그 훈련 받을 때는 이제 3일을 금식을 했습니다. Eso, durante unos días estaba ayunando. 그래서 6일 만에 성경을 이제 한 권을 다 읽었어요. En mi caso, durante 6 días podía leer completo.
자, 그래서 여러분들이 이제 이 한국 성경은 약 한 1800페이지가 되는데요. Biblia en coreano es aproximadamente 1800 páginas. 그래서 하루에 이제 30페이지를 읽으면 두 달에 한 번씩 성경을 읽어요. Diario, cuando lee 30 páginas, en 2 meses puede leer todo completo. 하루에 60페이지, 그러니까 30장을 읽으면 한 달에 한 번씩 읽을 수 있는데 Si lee 60 páginas diario, entonces por mes puede leer. 그리고 어떤 분들은 정말 한 달에 한 번씩 1년에 한 12번 성경을 읽는 분들이 있고요. Entonces, también algunos durante un año, ¿cuántas veces está leyendo? 12 veces. 그래서 여러분 성경을 정말 읽으면 읽을수록 정말 이렇게 신앙하기에 너무너무 좋고 여러분 삶에 이제 복이 되는 것이 이 성경 읽는 거예요. Leyendo la Biblia, la verdad será gran bendición para su. 저는 이제 성경을 이래 보면서 처음에는 잘 알지 못했지만 성경을 읽으면서 이제 한 번씩 하나님이 정말 내게 없던 새로운 마음들을 주시는 걸 알 수가 있어요. Primero, no sabía, no conocía el valor de la Biblia, pero leyendo y leyendo podía encontrar gran valor. 저는 또 이제 한 달에 한 번씩 성경을 이제 읽는 그 성경이 하루에 매일 읽는 성경이 하나 있는데 Así estoy leyendo cada día, 잠언이라는 성경이 있어요. especialmente un libro de Proverbios. 이제 잠언은 31장까지 있어요. Proverbios desde capítulo 1 hasta 31. 이제 오늘이 2월 4일이죠. Hoy es 4 de febrero, ¿no? 그래서 저는 오늘 아침에도 제일 먼저 일어나 가지고 잠언 4장 말씀을 읽어요. Hoy día también despertándome, primero abrí este libro Proverbios y capítulo 4, porque hoy es el día 4. 그래서 이제 매일 거기에 이제 날짜에 맞도록 한 장씩 읽으면 잠언은 이제 한 달에 한 번씩. Y conforme fecha leyendo este libro, durante un mes puede leer completo. 여러분 오늘 요한복음 1장 말씀을 읽었는데 Hoy nosotros leímos el San Juan. 이제 저한테 이제 말씀을 전할 수 있는 시간이 딱 1시간인데 벌써 이제 20분이라는 시간이 지나갔어요. Solo me dieron 1 hora para predicar, pero ya pasó 20 minutos. 하고 싶은 이야기가 많은데 Quiero hablar tantas cosas. 이제 40분 만에 다 할 수 있을지 모르겠어요. No sé, durante 40 minutos puedo hablar. 제 아내가 저한테 늘 막 뒤에서 사인을 보내요. Siempre mi esposa me da señal 짧게 해라. desde atrás que predica brevemente. 제가 여기 와가지고 이제 금요일날 저녁 이제 세미나를 했는데 Desde viernes, sábado, nosotros tuvimos, ¿no?, seminario bíblico. 그때 제가 시간을 착각을 해가지고 예, 조금 이제 시간이 길게 세미나가 진행이 됐어요. Me confundí el horario así ya hasta la noche, ¿no? 시작이 이제 7시였는데 A las 7 teníamos que empezar. 이제 마친 시간이 아마 9시 45분인가 제가 말씀. Yo terminé la presentación como 9:40. 그래서 저는 한 이제 2시간 정도 지났나 그렇게 생각을 했는데 Yo pensé solo pasó 2 horas, 2시간 45분이 지난 거예요. pasó 2 horas y 45. 물론 이제 7시에 시작이지만 7시에 여러분들이 다 안 와가지고 Porque tampoco los hermanos llegaron a las 7. 그래서 이제 늦게 오신 분들은 뭐 2시간도 채 이제 안 걸렸는데 Y ya atrasamos. 그래서 이제 어제 저녁에 하는데 저녁에는 좀 사람이 조금 늦게 온 것 같아요. Ayer poco menos las personas vinieron. 그래가지고 막 이 설교 시간이 너무 길어가지고 안 왔나 싶어가지고 어제는 딱 1시간 만에 Por eso 마쳤는데 yo pensé, creo que era muy largo la prédica, por eso no vienen muchos. Pues ayer solamente prediqué 1 hora nada más. 이제 오늘 12시에 마쳐야 되는데 제대로 마칠 수 있을지 Pero 모르겠어요. no sé, hoy solamente voy a predicar 1 hora o no. 저는 정말 이렇게 구원을 받기 전에 말하고 남들 앞에 서는 걸 굉장히 싫어하는 사람이었어요. Antes de recibir la salvación, la verdad no me gustaba hablar delante. 저는 참 부러운 사람이 정말 이렇게 막 말을 잘하는 사람, 또 남들을 참 재미있게 막 하면서 그렇게
말을 잘하는 그런 사람들이 굉장히 부러웠는데요. La verdad, viendo las personas que hablan muy bien delante de todas las personas como público, entonces la verdad, yo también quiero hablar así. 제가 예수님을 믿고 정말 이렇게 복음을 전하는 이런 복음 전도자의 삶을 살다 보니까 Pero viviendo una vida de siervo de Dios, 정말 하나님이 나를 말할 수 있는 사람으로 만들어 주시. pero Dios me ha hecho para hablar delante de todas las personas. 세상에는 정말 말을 잘하는 사람 많잖아요. La verdad, en el mundo hay tantas personas que hablan muy hermosas. 또 사람들 웃기는 사람 많잖아요. También como cómicos, ellos hablan, todos sonríen, 그 코미디언들 막 배꼽 빠지도록 막 y hasta que está desmayando, que se ríe. 아니죠. No es así. 여러분 아무리 예쁜 간호사가 있고 아무리 멋진 의사 선생님이 있어도 이거는 병 제대로 못 고치면 그 병은 가야 안 가요. Aún es muy guapo, muy guapa, pero no sabe cómo curarlo, entonces hay que ir o no. 안 갑니다. 여러분 이제 한국에는 보면 막 병원 시설이 별로 안 좋고 막 그렇게 이제 건물도 오래됐고 이제 그런데 그 병원에 아주 사람들이 많이 가는 병원이 있어요. En Corea hay un hospital, ya mucho tiempo ya pasó, ¿no? Su construcción y ya edificio muy viejo y no parece es buen hospital, pero 이제 어떤 병원을 보면 특히 이제 뭡니까 이 무 좀 잘 고치는 병원이 있어요. 피부과 병원인데. pero llegan muchas personas porque este doctor sabe bien curar. 그 병원이 이제 대구라는 도시에 있는데 거기 부산에서 그 대구까지 무좀 고치러 간다니까요. Hay una ciudad, se llama Daegu, entonces desde otra ciudad está yendo a este hospital para curar algunos que tiene especialmente como hongos en su piel. 자 그래서 이제 피부병으로 오랫동안 고생하는 사람 그 병원에 많이 가요. Entonces que tiene hongo en su cuerpo, muchas personas tiene problemas de su piel, llega a este hospital. 또 이제 어떤 병원은 부산에 이래 보니까 막 이 탈모인 사람들, 탈모인의 성지 그러면서 어떤 병원을 소개하더라고요. Entonces en la ciudad se llama Busan, hay un hospital muy bueno, un hospital especialmente para curar para que salga su cabellos. 여러분 그런 이야기 들어도 별로 이제 관심이 없을 거예요. Ustedes creo que no tienen interés de este tipo de palabra, ¿no? 저는 막 이렇게 막 귀가 이렇게 Pero 딸려가요. para mí me da mucha interés, 제가 머리카락이 많이 빠져가지고. porque ya quitó mucho
cabello. 아직 내가 가보진 않았는데 Todavía no fui a este 언젠가 hospital, 기회가 되면 그 병원에 가고 싶다니까요. pero yo, si me da oportunidad, yo quiero ir a este 그 hospital. 병원에 처방해주는 약을 먹으면 머리가 난대요. Así, tomando este medicamento de este hospital, dice que va a salir más cabello. 아니, 내 친구가 그 병원을 소개해 주더라고요. Mi amigo me presentó este hospital. 그런데 어떤 목사님이 또 그 병원을 이제 그 병원을 이야기하는데 친구가 소개해 준 병원하고 같은 병원이에요. Y otro pastor también, compañero, me presentó un hospital, era el mismo hospital que presentó mi amigo. 여러분 집 가까이 병원이 있어도 가깝다고 가는 거 아니죠? Aún está cerca un hospital cerca de mi casa, 자, 어떤 병원을 가요? pero hay que escoger, ¿no? ¿Qué hospital usted se va? 여러분 정확하게 정말 내 건강을 도움을 줄 수 있는 또 내 병을 정확하게 고쳐줄 수 있는 그런 병원을 찾아가죠. Hay que ir a un hospital que claramente puede curarme. 여러분 병원에 의사 선생님 보러 가는 것도 아니고 Solamente quiere ver al doctor, por eso se va. 여러분 또 이제 간호사 보러 가는 것도 아니고 Solamente quiere ver una enfermera, por eso. 그 병원 가니까 에어컨이 너무 시원하더라. 그 병원 가자 그래요? Ah, este hospital hay aire, entonces me voy ahí. ¿Así? 아니죠. No es así. 여러분 교회도 마찬가지예요. También la iglesia. 여러분 정확하게 여러분 하나님의 참된 교회는 사람들의 마음의 죄를 정확하게 해결할 수 있도록 해주는 교회가 정확한 교회예요. ¿Qué iglesia tenemos que ir? Una iglesia claramente está enseñando sobre el perdón del pecado. 여러분 정확하게 정말 우리가 왜 죄를 씻음 받아야 됩니까? ¿Por qué y cómo podemos recibir perdón del pecado? 여러분 죄인은 하늘나라 갈 수 있어요, 없어요? ¿Los pecadores pueden entrar al reino de Dios o no? 여러분 죄가 정말 한 개라도 있으면 하늘나라 가요? Aún tiene un pecado muy pequeñito, pero puede entrar al reino de Dios. 예, 죄가 하나라도 있어도 하늘나라 못 가요. Aún tiene un chiquito, pero no puede entrar. 자, 그럼 여러분 정말 내가 죄를 안 짓고 하나님 말씀대로 막 살려고 충성하고 막 각오하고 결심하고 노력하면 그러면 하나님 그 노력을 정말 그렇게 귀하게 여겨서 노력하는 사람 하늘나라 갈 수 있게 해줍니까? Entonces ustedes echando todo esfuerzo, todo corazón, entonces Dios les van a aceptar. 여러분 절대 죄인은 하늘나라에 못 가요. Nunca puede entrar los pecadores al reino de Dios. 그래서 예수님 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 갈 수 없다고 이야기했죠. Por eso Jesucristo que dice, si de nuevo, ¿no? 아예 No 갈 수 없는 renace, 차원이 아니고 아예 하나님 나라를 볼 수 없다고 이야기했어요. ni puede ver al reino de Dios. 자, 거듭난다는 이야기는 다시 태어난다는 이야기인데 두 번 난다는 이야기인데 Cuando uno renace, 자, 우리는 죄인으로 태어났고 nosotros primero nacimos como 이제 pecadores. 죄인의 신분은 하나님 갈 수 없기 때문에 Por eso, con posición de pecador, nunca puede entrar al reino de Dios. 이제 의인의 신분을 얻어야 되는 거예요. Por eso tiene que estar en posición de justo. 여러분 내가 이제 이 볼리비아 오기 위해서는 내가 준비해야 될 것이 있어요. Para entrar a Bolivia, como soy de Corea del Sur, tengo que preparar. 여러분들은 이제 외국에 갔다가 이제 만약에 여기 올라 그러면 그냥 들어올 수 있잖아요. Ustedes saliendo país Bolivia y para volver no es nada. 여러분 ¿no? 볼리비아 정부에서 Muy 이제 sencillo. 발행해 준 신분증만 제시해 주면 들여 보내 주잖아요. 그죠? Solamente mostrando su carnet ya entra. 여러분 저는 올라 그러면 비자를 받아야 돼요. Pero en mi caso tengo que sacar la visa. 자, 그래서 볼리비아 정부에서 들어와도 좋습니다 하는 그 입국 허가서 그 비자를 받아야 들어올 수가 있어요. Así tenía que recibir sello del gobierno. 그래서 뭐 한국에서 받던 En Corea, 아니면 이제 저는 이번에 올 때는 한국에서 안 받고 페루에서 받았어요. esta vez recibí el sello en Perú. 또 이제 공항에 와서 또 이제 그 비자를 살 수 있다 그러더라고요. Y también había una manera, llegando al aeropuerto, podía comprar visa de llegada. 그러면 이제 비싸게 줘야 돼요. Entonces tenía que pagar más. 이제 $100를 공항에서 이제 줘야 비자를 살 수 있어요. 센터 교회는 출석부가 있는지 모르겠는데 여러분 출석부에 체크돼 가지고 하나님 오세요. 나 10년 Bien, lista de asistencia del servicio. Ah, tú durante 10 años nunca faltaste. Cae el sol, entonces ahí viene anochecer, ¿no? 근데 이제 서지를 켜면 전등 빛이 켜지면서 이제 밝아지죠. Pero con los focos pueden iluminar este lugar. 자, 그런데 여러분 참 빛이라는 것은 누굴 위한 예수님을 가리켜요. Pero la luz verdadera, ¿a qué está señalando? A Jesucristo.
Cristo. 여러분 이 낮이 밝은 이유가 뭐냐면 햇빛이 있기 때문에 이렇게 밝아. 신경을 통해서 뇌에 전달이 돼가지고 볼 수 있게 하는 거예요. Dice, esta luz entra por nuestros ojos y llega hasta nuestra cabeza, así podemos ver. 자, 여러분 눈을 한번 다 감아 보세요. Vamos a cerrar todos ojos. ¿Pueden cerrar sus ojos, por favor? 감았습니까? ¿Ya cerraron? 자, 제가 보여요, 안 보여요? ¿Pueden ver a mí o no? La raíz está gruesa y subiendo ya se hace delgado. 이 볼리비아에는 나무는 희한한 나무가 있더라고요. Aquí en parque hay otro árbol 이 especial 둥지는 가는데 y era muy delgado la raíz, 이제 위에 좀 이제 높이 한 이 정도 돼가지고 볼록 pero subiendo era 항아리처럼 grueso. 볼록한 나무가 있더라고요. Para mí era muy raro. 이 나무가 막 자기 몸매를 자랑하는 것 같아요. Creo que está jactando su cuerpo, ¿no? 제 아내는 그런 것도 못 봤어요. Pero, 하나님의 일하시는 재료인 거예요. pero nunca nos llega maldición a los hijos de Dios. Es las materiales para experimentar la obra de Dios. 하나님이 저에게 그런 놀라운 사실들을 가르쳐 주시는 거예요. Así Dios nos enseña a través de la palabra. Es gran la verdad. 전에는 저도 정말 이렇게 어려움이 오면 그냥 막 어렵다고 불평하고 Yo antes mi vida era siempre quejaba. 또 원하는 대로 어떤 일들이 안 이루어질 때 내가 하나님 앞에 은혜를 입지 못하고 도움을 입지 못한다는 생각을 했었고 Así si no podía cumplir mis deseos, yo pensaba, Dios no me ayuda. 그래서 막 괴롭게 여기기도 하고 또 막 고통스럽게 여기기도 했었어요. Así me sentía muy doloroso y sufrimiento. 근데 성경은 그렇게 말씀하지 않아요. Pero la Biblia no está diciendo así. 자, 이 모든 일에 우리가 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다고 했어요. La Biblia, ¿qué dice? A los que recibieron el llamado de Dios, que escogieron, entonces la Biblia dice, todas las cosas que vienen es bien. 내가 막 불행하다고 생각했던 그 형편들이 Antes las situaciones yo pensaba, trataba como maldición. 저는 그 생각을 했어요. 나는 가장 불행한 사람, 우리 가족들이 가장 불행한 가족들이라고 생각했는데 Antes yo pensaba, mi familia es más infeliz que todos. 아버지가 일찍 돌아가셨고 Y mi papá muy temprano falleció. 또 막 큰형님이 이제 막 일찍 19살부터 이제 뭘 했냐면 알코올 중독자 폐인이 됐어요. Y mi hermano mayor, teniendo 19 años, se quedó como alcohólico. 굉장히 큰 마음의 고통과 어려움을 당했어요. Por mi hermano, dificultad y gran dolor a mi 그래서 막 familia. 형님을 미워하고 정오하고 했어요. Así odiaba mucho a mi hermano 막 mayor. 마음속으로 막 수없이 죽였어요. Pero, ¿quién es nuestro creador, nuestro dueño? Dios. 자, 그러면 정말 주인이신 하나님 당신의 것을 챙기시는 거예요. Entonces, si Dios lo lleva suyo, 마귀는 우리 인간을 속여서 pero Satanás nos engaña. 선악과를 먹으면 눈이 밝아서 하나님까지 된다고 이야기했어요. Engañó a Adán y Eva. ¿Cómo les engañó? Tú cuando comes esta fruta, tú podrás ser como 내 Dios. 스스로 내가 주인인 것처럼 속인 거예요. ¿Cómo les engañó? Tú también puedes ser dueño. 인간은 그렇게 마귀의 말을 듣고 주인이 되려고 그 하나님을 불신한 거예요. Así, escuchando de Satanás, ellos tuvieron un corazón. Yo también quiero ser como dueño. Así hicieron contra de Dios. 그런 오늘날 많은 사람들이 자기가 주인으로 살아가는 거예요. Este tiempo toda persona está viviendo como siendo dueño. 그래서 정말 자기 마음대로 살아가는 거죠. Así como quiera lo vive. 그래서 하나님이 어디 있어? Ay, Dios no me interesa. 지옥이 어디 있어? Ay, tampoco existe 죽으면 infierno. 그만이야. Muriendo ya termina todo. 자기가 판단하는 거예요. Y solo decide. sí mismo. 또 나 교회 다니니까 나 천국 갈 수 있을 거야. Estoy bien congregando en la iglesia, no hay problema. 여러분 하나님이 뭐라고 말씀하셨는데요? Pero Dios, ¿qué está diciendo? 교회 다니면 천국 간다고 하지 않았어요. Está diciendo, yo te voy a aceptar porque tú estás 또 congregando. 착한 Así 일 많이 dice, 하면 천국 간다고 하지 않았어요. tú tienes buenas obras, por eso 또 te 제 acepto. 용서 막 빌면 천국 간다고 하지 Tú 않았어요. me pidiste cada día, entonces te acepto. Así dice. 거듭나야 하늘나라 간다 그랬고. Nunca dice así, tiene que renacer. 여러분 우리의 죄는 예수님의 피로 한다고 돼 있어요. Solamente por la sangre de Cristo puede limpiar su pecado. 여러분 그래서 예수님의 피가 우리의 모든 죄를 흰눈보다 더 이게 깨끗하게 씻었다고 말씀을 해요. Así la sangre de Cristo nos limpió más que la nieve. 자, 그런데 여러분 놀라운 것은 뭐라고 돼 있냐면 Y 자, aquí que 12절을 dice, 다 같이 한번 vamos a 읽어보겠습니다. leer juntos San Juan capítulo 1, versículo 12. 자, 준비됐습니까? ¿Están listos? 시작. Vamos a leer 1, 2, 3.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 자, 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 무엇을 주셨다 그랬어요? Los que recibieron, a los que dio. ¿Qué le dio? ¿Qué les dio? ¿Qué recibieron? 자녀가 되는. 자, 여러분 우리가 예수님을 믿는다는 것은 Es creer en Dios. 아, 예수님 내 죄 다 가져갔다, 나 죄 없다, 이게 아니에요. No solo estoy diciendo que Jesucristo murió por mi pecado, ya no tenemos pecado. 자, 영접하는 자, 곧 예수님 그 이름을 믿는 자라 그랬어요. Aquí, ¿qué está diciendo? Los que recibieron en su corazón Jesucristo. 이제 예수님을 내 마음에 모셔드리는 거예요. Así acepta en su corazón Jesucristo. 자, 그분이 나의 주인이니까. Porque eres mi Señor, eres mi dueño. 이제 내가 그분의 것이니까. Porque yo soy de Él. 자, 그런데 그거 여러분 예수님은 이제 실제로 여러분 집에 찾아가서 문 안 두드리시잖아요. Pero para entrar a la casa, ¿toca la puerta o no? 여러분 저는 여러분 집에 야, 만약에 아유 목사 우리 집에 오세요. 그럼 예 알겠습니다. 가가지고 문 두드리면 누구세요? 아 한국에서는 박 목사입니다. 아이고 목사님 어서 오세요 하고 문 열고 이제 저를 맞아드릴 수 있잖아요. Imaginamos, si yo visito a su casa, voy a tocar su puerta y usted abre y me acepta, ¿no? 근데 예수님은 지금 육체로 안 계시니까 그렇게 여러분 집에 모셔드릴 수 없잖아요. Pero Jesucristo ahora no tiene carne, ¿sí? Entonces ya no puede tocar. 여러분 예수님을 마음에 모셔드리는 건데 Por eso no puede llegar a la casa. 그 영접하는 게 뭐라고 돼 있냐면 Por eso tiene que recibir en su 그 이름을 corazón. 믿는 자라고 이야기했어요. Aquí que dice, uno que cree su nombre. 자, 하나님 보내신 자 보내신 자 이름이 뭐죠? Entonces Jesucristo, ¿y su nombre qué es? ¿Qué significado? 구원자. 예수. Jesucristo. 예수라는 말은 구원자란 말이에요. Jesucristo es Salvador. 그 이름을 믿는 자. Y su nombre que cree. 그거는 결국 뭐냐면 예수님이 내 모든 죄를 사신 그 사실을 믿는 거죠. Significa es, la sangre de Jesucristo ha quitado todo mi pecado, que cree 그래서 esta 내 죄를 verdad. 사신 예수님을 믿는 사람. Que cree Jesucristo ha quitado todo mi pecado. 여러분 그 사람은 이제 단지 죄가 없어지는 그 차원이 아니고 No estoy diciendo solamente quitó pecado. 자 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자들은 뭐가 되는 권세? Recibe y cree en su corazón Jesucristo. ¿Qué va a recibir? 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 그래요. Recibirá potestad de los hijos, de ser hijos de Dios. 여러분 그럼 예수님의 피로 내 죄가 씻어졌다 그 이야기는 단지 내가 죄가 있다가 죄가 없어지는 차원이 아니고 Sí, también que ya ha borrado nuestro pecado, pero no solo eso. 이제 하나님의 자녀가 되는 거예요. También fuimos hijos de Dios. 뭐가 된다고요? ¿Qué fueron? ¿Cómo fueron ustedes? 자, 하나님의 죄인에서 의인이 되는 이 차원이 아니고 No solo pecador a justo. 이제 마귀의 자녀에서 하나님의 자녀가 되는 거예요. También ha movido como hijo de Satanás, ahora hijo de Dios. 사람들은 그런 이야기해요. 하나님 선악과 안 만들었으면 우리 인간이 죄인이 안 됐을 건데. Algunas personas dicen, Dios, ¿por qué ha creado árbol de conciencia de bien y mal? 이제 고통도 안 당하고 고생도 안 할 건데 괜히 선악과 만들어 가지고 우리가 고생하도록 만들었다. Por el culpa de Dios estamos sufriendo. 만약에 여러분 아담하고 선악과를 안 따먹고 지금까지 이렇게 이제 살고 있다면 Si Adán y Eva no hubiera cometido, 우리가 여러분 고생은 안 할 수 있어요. sí, no vamos a sufrir. 그러나 여러분 우리는 하나님의 자녀는 아니에요. Tampoco podemos ser hijos de Dios. 그냥 하나님은 하나님이고 우리는 하나님 만드신 피조물에 불과해요. Solo Dios es creador y nosotros somos ¿cómo se dice? Criaturas. 자, 그런데 우리가 죄인이 되었어요. Así, nosotros éramos pecadores. 그런데 우리가 예수님을 영접하면 Pero cuando recibamos a Jesucristo, 이제 조물주와 피조물의 관계가 아니고 no solo relación de creador y criatura, 이제 하나님은 우리의 아버지가 되고 우리는 하나님의 자녀가 되는 거예요. ahora tenemos relación con Dios como padre y hijo. 그럼 여러분 우리가 죄인 되어서 구원을 받으면 이제 하나님의 자녀가 된다니까요. Después de recibir la salvación, ya somos hijos de Dios. 자, 에베소서 1장을 한번 보겠습니다. Vamos a leer Efesios capítulo 1.
Efesios capítulo 1. 자, 1장 3절부터 5절까지 읽겠습니다. Desde el versículo 3 al 5 vamos a leer. Eh, Efesios capítulo 1, versículo 5. Si lo tienen, voy a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 여러분 이 사실은 너무 놀라운 사실이에요. Es una, la verdad, gran bendición. 여러분 마귀가 아담 하와를 유혹할 때 하나님은 몰랐던 게 아니고 알고 계셨어요. Sí, Dios sabía 유혹을 받도록 내버려 뒀어요. que van a cometer. 자, 죄에 빠지게 했어요. Sí, así dejó. 자, 그래서 인간이 죄에 빠진 걸 보고 하나님 막 그때 다급해가지고 막 어떻게 구원하지 막 그래 구원하는 방법을 고안해가지고 구원한 게 아니고 Pero Dios no estaba preocupado. 창세전에 이미 하나님은 우리를 구원할 계획을 가지고 계셨던 거예요. Pero antes de crearnos, Dios tenía plan para 그래서 salvarnos. 하나님과 피조물 관계가 아니고 No quiso ser creador y criatura. 좀 하나님 형상대로 지은 우리 인간을 아버지와 자녀의 관계로 하나님은 계획하신 거예요. Dios planeó para tener relación con nosotros como padre y hijo. 그래서 죄가 있다가 없어지는 차원이 아니고 No solo que un pecador que sea justo. 이제 피조물에서 하나님의 자녀가 되게 하신 거예요. Ahora no solo que se queda criatura, también ahora hijo de Dios. 우리가 예수님 만나서 구원을 받으면 Por eso, recibiendo la salvación, 자, 그래서 5절에 보면 versículo 5, 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨다. en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 나는 아들이 아니고 딸인데 Ah, yo no soy hijo, yo soy hija. 자매님들은 아무 이거하고 상관없습니까? Hermanas también, ¿no? Puede decir, soy hija. 영적인 세계는 남자 여자 이렇게 성의 구분이 없어요. Pero en el mundo espiritual no hay sexo. 자, 그래서 하나님은 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨다는 거예요. Por eso Dios, ¿qué hizo? Ustedes son mis hijos. 자, 그러면 여러분 우리가 구원을 받아서 이제 우리는 누구예요? 하나님의 아들들입니다. Ahora nosotros somos salvos. Entonces, ¿quiénes somos? 아멘. Amén. 여러분 만약에 자, 이 산타크루즈 시장님의 자녀만 돼도 얼마나 대단해요. Cuando alguien sea hijo de alcalde de Santa Cruz, 여러분 볼리비아 대통령 자녀만 돼도 얼마나 대단합니까? si uno sea hijo de presidente del gobierno de Bolivia. 그런데 우리는 누구의 자녀예요? Pero nosotros somos hijos de quién? 하나님. 예, 하나님의 자녀란 말이에요. Somos hijos de Dios. 너 우리 아버지가 누군지 알아? 하나님이야. ¿Tú conoces quién es mi papá? 까불지 마. No hagas así. 너 돈 많다고 까불지 마. Aún tú tienes mucha plata, pero no me tratas así. 너 힘 가졌다고 까불지 마. Tú no me hagas así porque tú tienes mucha fuerza. 하나님 우리 아버지야. Porque mi Padre es Dios. 너 아버지가 뭐 정치한다고 뭐 국회의원이라고 자랑하지 마. 우리 아버지는 하나님이야. No te jactes por tu papá es alcalde o presidente, mi papá es Dios. 또 여러분 가족 중에 이제 죄 구원받지 않고 여러분 좀 잘 산다고 여러분 못 산다는 여러분 못 산다고 무시하는 사람 있지요. Si entre sus familiares alguien le menosprecia, ay, tú no tienes nada, yo tengo muchas cosas, así lo trata. 여러분 절대 기죽지 마세요. Nunca tiene que estar desanimado. 내가 하나님의 자녀야. Yo soy hijo de Dios. 여러분 그러면 이 세상 모든 것이 하나님의 것인데 Todas las cosas del mundo es de Dios. 그럼 내가 하나님의 자녀면 Si yo soy hijo de Dios, 그럼 이 세상에 하나님의 것이 다 내 것이 되잖아요. entonces todo el mundo es mío. 그래 안 그래요? ¿No es así? 여러분 그럼 가난해요. 여러분 부자예요. Entonces ustedes son pobres o ricos. 예, 부자예요. Son ricos. 저는 이 사실을
이제 오랫동안 믿지 못했었어요. Antes en mi vida yo no podía creer esta verdad. 바보처럼 사단에게 많이 속고 살았어요. Como tonto solamente recibía el engaño de Satanás. 여러분 절대 기죽지 마십시오. Nunca desanimen ustedes. 여러분 정말 형편이 어렵다고 거기에 여러분 주눅들지 마세요. Aún llega la situación muy difícil, pero no desanimen. 이제 가슴을 활짝 펴고 No retroceden. 여러분 하나님이 정말 하나님의 자녀된 우리를 사랑해요 안 해요? Así abriendo su corazón, que Dios nos ama o no. 여러분 우리 노력으로 우리 스스로 하나를 갈 수 없기 때문에 No, por nuestra fuerza no podemos entrar. en 하나님 Dios. 예수님을 통해서 우리의 모든 죄를 담당하시고 Por eso enviando a Jesucristo 그 ha lavado todo 예수님을 nuestro pecado. 영접하게 해서 Así que nosotros también fuimos hijos de Dios. 이제 더 이상 우리가 정말 이 세상의 형편에 지는 그런 불쌍한 삶이 아니라 Ya no necesitamos vivir como un pobre que sufriendo por las situaciones, dificultades. 힘이 없는 그런 무력한 삶이 아니라 No necesita vivir una vida muy débil. 이제 모든 형편을 이길 수 있는 그런 능력의 삶을 살게 Ahora 하십니다. somos como más que vencedores. Podemos vencer todas las situaciones. 여러분과 하나님의 자녀로 이제 좀 길을 펴고 삽시다. 알겠습니까? Ahora vamos a vivir con coraje como hijos de Dios. Amén. 예, 오늘 여기까지 하겠습니다. 기도하겠습니다. Hoy hasta aquí vamos a orar. 하나님 아버지 참 감사합니다. Padre Dios, le damos muchas gracias. 정말 예수님 우리 죄를 사하신 것은 우리가 죄가 있다가 죄가 없는 의인된 차원이 아니라 Por la sangre de Jesucristo ha lavado todo nuestro pecado y nosotros ya no somos pecadores, somos justos. 그 예수님으로 말미암아 하나님의 아들들이 되게 하셨습니다. Y también nos hizo ser hijos de Dios. 그 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 했는데 Así nos dio toda potestad. 하나님 우리에게 정말 하나님의 자녀인 권세가 있습니다. Ya nos llegó esta potestad de los hijos de Dios. 아무리 돈이 많아도 그냥 은행에 넣어놓고 그냥 있으면 나는 돈 없는 사람이랑 똑같은데 Aún tiene mucha plata, pero si solamente metiendo al banco no utiliza, entonces no sirve. 근데 그 돈을 찾아서 내가 필요한 걸 쓰면 그 돈의 능력을 누리듯이 Pero sacando dinero yo estoy utilizando para buenas cosas, entonces es muy útil. 하나님의 자녀가 되는 이 권세 이제 우리의 삶 속에 어려움을 만나든 문제를 만나든 그 하나님을 믿는 믿음으로 다 이기는 삶을 살게 해 주셨습니다. Entonces ya Dios ya nos ha entregado su potestad de los hijos de Dios. Entonces nosotros también sacando su potestad, vamos utilizando, podemos vivir una vida muy hermosamente. 더 이상 우리는 슬픈 자가 아니고 Ya nosotros no tenemos, no necesitamos vivir con tristeza. 더 이상 우리는 절망하는 자가 아니고 Ya no somos las personas que viven con tristeza, 더 이상 우리는 두려워하는 자가 아닙니다. con temor, ni con temor ni con desesperación. 기쁜 자가 되게 하셨고 Ya podemos vivir con gozo, 또 소망 있는 자가 되게 하셨고 con la esperanza, 또 행복한 자가 되게 하셨고 con la felicidad. 이제 하나님의 자녀로 정말 영광스러운 삶을 살게 하셨습니다. Así como los hijos de Dios podemos vivir. 우리 형제자매들 한 사람 한 사람들 하나님 믿는 이 믿음 안에서 복되게 살 수 있도록 은혜를 베풀어 주시기를 Así 빕니다. en la fe en Jesucristo Dios nos permite una vida maravillosa. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 아멘. Amén. Muchas gracias. Gracias por la palabra. Así la luz.